Nyande nasane capantati go yarkoma ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayi caggal jibinede annabi Isa mo jami kise ngone mumo ina hawre alkamis nogas e jeeɗiɗi dew mawlud hitande ujunere temen nayi capannayi jeegom fergo ñalde malande men kettuɗen Lawguri Fulfulde TV. Hoolaare bonataa ɗo jamfa tawaaka wonno ɗo ko debbo cowiiɗo ko reedu teddundu ma mbiyen omo yaara e lewru makko wontiiso jibinaani hande tan ko jango kono omo jogii ngaanumma mawka sabu ko reedu fergitere o jogii ete e wuro maɓɓe ngo kala paaɗo e jibinde ko ma adda kayitaaji baamum ɓingel ngel kanko noon goram baamum ɓiyi ko baaba hoɓe pottuno tan koye ladde ko ɓingel yawno mbiɗo yaha ha jam o anda hay baaba o sako o lamdi yo ɗum kayitaji mum omo wone kanganum omo yaha omo miijo hol fof no jogori wadde ha o yi carte d'identité ina fawi yeeso makko o hocci o wi o malama nden yeehi ha ñande ngatiwere makko nde o yeehi safarirde nden o jibini safrowo o lamdimo kayitaji bamum ɓingel ngel o yaltini carte d'identité o rokki safrowo o tan o muga defe ko carte d'identité joom galle sehil mum woni ɗon koye sawtawol darolgal yontaɓe simo ñaabini e tule ole arɗo jaamo windi ñiibi e malaɗo diallo mo luggere pooli boɗeeji. Lawguri Fulfulde TV wiyen so hakkille asi woyndu miijo turoƴoga so neɗɗagal jabbi ngesa ndimagu aawa so konngol ƴeesima yo miijo sor yo jam ñallu saro e adunaru ndu kala